Lagi ni lagi, halagi na lagi. Dua cuci tipu kopu kemana pun kau di noga de. Lemu tu gonya sakit cibli ba. Tipu kopu kemana pun kau di noga de. Le ni thasa kaya cuci ni buat dah usul kita kita balu le pun mi dah cuci lo. Dah lemu tu gonya i dah dutinya ba plado ba yesa. Le kelik lah. Dah kuda ya pui li le au le baklah kau di noga de. Aku tetap ada tak pik tu kau masa kau apa kau ni terbelah kau ni. Dah kecil kecil le tipu kau buat kelam lagi le temu tipu buat kelam lagi. Dah demi dah pakai basi pelan dah petak kemah. Pakai basi nak dulu dah. Rekod di tu tipu kau pu temu tipu ada nak dulu dah mi uni mi wada pakai nyodor kelu ada tu plek. Dah le mendogonya tak le ini pada cukup tu. Dah jadi rekod nono. Itu wala le ye ba pla de ba ye sa le kelik lah kuda ye pui limo. Kuda ye pui li aku ni dah dogonya ni. Buat agak kecil bawa le kelik lah lo. Kuda ye pui li ye kuna. Sepusi pos du poko ada mo. Lami de la le di dah. Bako le bable si ba. Kalau bami ko le bable ko ni. Pla le be wada pola to kuda me ba du ba tho da le puli. Apa ku. Ba la ba za le bami wada do bu do welo. Ta be chu ada mani mi wada. Dama le buat ko ada adama. Baca ada mi thale. Bakado ada mi do. Wui de tiba. Tibu ko pu kemle pu muba. Ko di no ada amu ada le bakabama. Wada. Tama. Dole kali klasi. Dole ko klim la klasi. Wui blo le da. Lot tu klu yo ka thane ke mi ta de mi lo. A ko ni. Baka leche mazako le da kui. Aku dah po ni mi. Cita-cita ko tulung mendogonya ilo mo. Do agak temi. Ye do dusinya bapola apa lo dah keco. Dah kado dah kan. Ye do le ko khustinya dah lodi. Do ko di do dah kero wada dah cuta me. Ba apa ko ni. Mi dah khu wita cu. Do ye dah khu kanya. Seni la amat dah kocok ko plude ni mi tadi tinya dah khu dah culum dogonya lo do le yo ko tu da phoku la abaro ni la kamana ko di yo ko na le a do ko me le a ba phoku de phan ke ro chumula wadi ni lo a ko ne da ko cho ni le a khu khwe khwada le ne de che u lo a ko ni khu wi da chu di da wa pa ko nyo ko u ko ro da sabli do da khwat da ya ka si a wo ni le mu to go nya ni khu wi da chu le mana bu lo ke ba sa do ba ka na bu so ko kro ba be ti no pha ki do da do su do sa ni ka ba u lo bwa tho bu a wa ni ye ba lo da khali ye ba lo da bo li mo a wa ni mi wa da sa bo da bo li ye so ko u lo ko khu che de ya i do pla i do wa le ye pla do le ka li kla na te ki ro ye khu wi da ju a su wa ye da ni ta chi ta ko tu da ba ke cho ba ye de da ba ko ba a ko ni na ki ro da si pha si da ba kle che lo ba ka ma la wi ka tu lo do le mu do go nya ye kwe mu chi ko ye sa da de ga le a wa da ka de wa le bi yo klo wi blo ka ma wa le ko la ba klo wa let da gi we na a pho ko ni sa khu da chi bli ba ko du bo do wa bo ko ne po do se mu si bo let da me nya me ta lo khi mi ko di no ga de ni sa khu da chi bli ba tu ko wa de lo do ba ka mi sai le a ma da le ba po ka lu wo do ba ka mi wa da ko ne po le
chứ thôi lết đam mê đã to đây là cuối ta khu đập bộ nếu mi đã đế bà chỉ bà đế bà thì vô của vô cầm vô đó xây đập phơi la cô là đó xây mua đồ mà xây mua đồ lúc cô là đó khi anh ấy Elia xây mấy khi anh điều xây mấy khi PDF xây mấy khi TLE xây mấy này là được thoát ra là xây mấy chỗ này giờ chưa được mình là lấy bạc cầm ra lướt đại đã quy đã phò ra chứ rồi đó đi tôi cô lưỡi gần thì tập này cái bên này bự kia lấy bao được pro đã xây mà được phụ lẽ này cái bờ tí qua là cáiภาษาวิบล้อกระปุกเราดาวมูลาซอเล่นนี่ถอซอจะให้โจกันในปันนี่ลาซอนี่บัวนักกีบกบมาซอนักกีบัดดาวมูคาชุญญาดีตัวเราที่พวกก็พอเลยชอตเทมาจูบดีเดพันนี่ซื้อสัตว์หาวดกีนี่มีได้จีบเลยล้อมดอยูคุยนั่นเลยดอกโครเมดเลยบ่พอละสิเดพัดก็มาได้เลยพวกก็เลยวัวก็มาได้เลยที่พวกก็พูดวัวมียัดได้ฮิบ้าตัวดอคุณน่ะสุดูดูก็ดูบางครั้งเลยสิเขาเดินไปนี่เลยเขาว่าสิคู่ละชั่วพอคู่ที่เดพันนี่เกระบาสุบาตากีดอเวลาดอกโครเมดไปแล้วพอคู่ดีตัวเราไปสิคู่กลือใส่คู่กลือหรืออูหรือดาบเชื่อจุดจุดดอพอละตีตะพานนี่เลยบักระบาสุบาตาเกบาลุบาปุยตัวทอบูมีได้ชื่อตัวหรอชื่อว่าตัวตัวมันนี่ท่านจะได้จะนอนรู้มีมาพิธีพิธาปอนุกูคอนโดนั่นแหละคอนโดเนี่ยคอนโดนี่เรียบสิบาสีนี่ตัวเปียวเชื่อชินยี่แต่ชิวามีเอาชินตินอปอดูเจ้าบาสีลูกเนี่ยตาปูสุดท้องไปไล่ไปเลยลูกพอการแพทย์เนี่ยพิธีพิธาเลยกูทีนี้หลายพอการนี้จะนอนเต็มปะเพียวปะชินเดียยากันเนาะจะนอนรู้ลูกพอการแพทย์ด้วยจ้ามาเว้พิเศษปีตุลุทุเรจามาเว้พิเศษอามีมุดุดารีชินิจาบาเลยอามีนุกเวพยาจาบิเมจะนอนรู้ทุกแพนทุกแพนนาเลมุฟิวจาเมคุณลูกปีจาเมสุยินจะรู้ชิเซนัยเนี่ยตอนนั้นยินในเงี้ยยี่ห้าลุตุที่เอาในเวทไซน์เนี่ยยังพบว่าจะรู้ปีดูปีละอนุเนตไซน์เนี่ยตอนนั้นยี่ห้าเลยแล้วนักการเล่นสินคุเทมพบว่าวิทยาในเวทพิดูดามุนีในเวทพิကျွန်တော်တို့အစွမ်းစားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းတဲ့ဖက်ကနေပတ်ဝန်းတဲ့ဒီလောက်လေးပတ်ဝန်းခြင်းဟာလည်းတော်လည်းလှုပ်ချင်မှဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်တော်လည်းမှာပတ်ဝန်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သတင်းဌာနတွေကိုအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။တော်လည်းရေးဘက်တော်သားတွေကိုရန်တိုက်ပေးမဲ့သတင်းမျိုးသွေးကွဲစေမဲ့သတင်းမျိုးမတင်ကြဘူးပြောချင်ပါတယ်။မိမိတင်မဲ့သတင်းတွေဟာတတိအမှန်လားအမှားလားဆိုတာတတိမသိခင်အရင်ဆုံးသိချအောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးကြဖို့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့လည်းမှန်တဲ့ဖက်မှာရည်တည်ပေးကြဖို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ပြည်သူတက်မတော်ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့များလို့ကိုပြောနေကြတဲ့အဖွဲ့များ KNLA KNDO KTLA PDF တွေကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နားလည်မှုရှိစွာနဲ့အခုထပ်ပိုပြီးစုဖွဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့မျိုးလင်းပါပဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူကိုအသေးချာသိဖို့လိုပါပြီတော်ရန်ရေးကိုဆယ်စုနှစ်3ခုစာလာလုပ်ပြီးအဖျားရှူရတဲ့သူနဲ့တော်ရန်ရေးကိုစီးပွားရေးလိုလုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းနောက်တော့ရပြီးလက်မှန်ကိုပြန်လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ပြည်သူလူထုစစ်ပြအောင်မလုပ်ကြဘူးပြောချင်ပါတယ်တော်လှန်ရေးမှာလာရောက်ပူပေါင်းပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းဝှဆောင်သူတွေကိုဝှဆောင်မှုပေးကြဖို့နဲ့ကြားရတာဝန်တွေကိုကြည်ပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆေးအာဏာရှင်တွေရှိနေသေးတဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးနေရအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဆေးအာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိ
တော်လန်တိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီချိန်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲဖြစ်တယ်ဆေးအာဏာရှင်တွေဟာအဖက်ဖက်မှာချိနေနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစုဖွဲ့မှုအကောက်ကောင်းနဲ့တော်လန်တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆေးအာဏာရှင်တွေကိုမှုချအာဏာယူနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးလေးတောင်းတနေတဲ့ဒန်းသူအခွင့်အရေးတွေကိုရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ် Hello everyone, may the joy and peace of the new year be upon you, sending love to all the people of the country. Between our revolutionary comrades, even among the people of the country, there are different perceptions and different opinions, but if we adjust the different things to make them the same, we will be able to reach our goal. Revolution and politics are not something that belongs to one person, it is something that belongs to all citizens of our country. When I say revolution, I don't mean just holding a gun, whether it's by donating or participating as much as you can with your ability, and standing up for the truth on the media will also help the revolution. I also want to request all citizens to participate and help. Another thing is that we need to inform the news agencies about the news. I would like to tell you not to post false news. Is the news you post true news or false? Consider before posted. Our revolutionary army to the people we have a responsibility to protect. And I would like to ask the people to help and stand on the right side. The revolutionary groups like KNLA, KNDO, KTLA, PDF, which are protecting the people. We need to be able to unite and cooperate more as a group, and we need to know our common enemy. Human rights are lost as long as there are military dictators. This is the last battle and the last chance for us. The military dictators are crippled on both sides. Therefore, if we fight the revolution with good unity, we will surely defeat the military dictators and get the human rights that we want.